Yes, ni Paradizo TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Rero turacyari kuri Kongo, turacyari kuri babandi bahoze bigaragambya. Ni update tugiye kubagezaho aka kanya, aho bivugwa yuko abigaragambya bakoze noneho ibintu bidasanzwe. Abigaragambya rero ni Abanyekongo bahoze bigaragambiriza ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo, aho baje rwose bateza akavuyo bashaka kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda banyuze kuri uwo mupaka, ariko polisi zibasubiza inyuma. Mu kubura uko bagira, bamwe batangiye gutera amabuye mu buryo budasanzwe. Rero bakoze ikindi kintu kidasanzwe, nicyo tugiye kurebera hamwe muri aya makuru agezweho aka kanya hano kuri Paradizo TV. Abigaragambye rero bakoze iki? Bigabije amaduka y'Abanyarwanda barayasahura. Amaduka y'Abanyarwanda bacururiza i Goma muri Kongo yigabijwe n'abigaragambya kuri uyu wa gatatu barayasahura. Gusa hari abakomwe mu nkokora n'inzego z'umutekano zarashe amasasu menshi zibabuza guca ingufuri. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku mupaka w'u Rwanda na Kongo i Goma habereye imyigaragambyo ikomeye y'Abanyekongo bamaganaga u Rwanda barushinja gufasha umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cy'igihugu cyabo FARDC. Uretse amashusho yagaragaye abigaragambya bari ku mupaka, hari n'andi yasohotse barimo kumanura ibyapa biri ku maduka y'Abanyarwanda ndetse n'ibyamamaza sosiyete ikora ubwikorezi bw'indege Rwandeya. Hari kandi n'ayandi yerekanaga insoresore zigaragambya ziruka zitanguranwa ku maduka y'Abanyarwanda i Goma ngo zisahure ibicuruzwa. Ububiko bw'ibicuruzwa bya Sandro Shyaka, umucuruzi ukomeye mu karere ka Rubavu ariko ufite ibikorwa mu mujyi wa Goma, byasahuwe n'abigaragambya. Uyu mucuruzi kandi tariki ya 12 Gicurasi 2021 yashimuswe n'abantu batazwi ahitwa Kimoka mu birometero 30 uvuye i Goma, ubwo yari mu muhanda uva Sake ugana Kicanga muri Masisi. Bamurekura umuryango we utanze akayabo. Izo nsoresore ziganjemo ibirara byishyuwe ngo byigaragambye ariko byasahuye amaduka y'Abanyarwanda uko hari ibyateshejwe. Ati abigaragambya harimo n'ibirara bagerageje kwica ingufuri ku maduka y'Abanyarwanda, amangazini ahacururizwa amatelefone, ariko polisi yabatesheje batarabigeraho. Icyo bashoboye ni uguca ibyapa byari ku maduka byamamaza. Akomeza avuga ko aba bashatse gusahura Abanyarwanda hari abafatwa bakicazwa ahantu bakaganirizwa ubundi bakarekurwa. Kuri uyu wa kabiri hari Abanyekongo bashatse guhohotera abanyeshuri b'Abanyarwanda, ariko polisi irabafata irabajyana, barekuwe nimugoroba. Kwibasira no guhohotera Abanyarwanda babwirwa amagambo y'urwango bikomeje kwiyongera cyane muri Kongo. Ibi bikorwa hanini n'insoresore z'ibirara ziba zishaka kubanyaga ibyabo. Ku mbuga nkoranyambaga hari bamwe mu banyepolitike n'abandi bavuga ari kijyana bakomeje kwenyegeza urwango ku Banyarwanda no gushyigikira izo nsoresore ziri gusahura. Imyigaragambyo kandi yatumye urujya n'uruza rw'abantu bajya i Goma bavuye mu Rwanda ruhagarara, kuko benshi batinye kuba bagirirwa nabi mu gihe baba bambutse umupaka. Abigaragambya bageze naho bashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, ariko polisi y'u Rwanda ibabuza kwinjira, gusa irabareka bakomeza kwigaragambiriza hakurya y'umupaka. Rero nguko uko bimeze. N'ikindi rero kiri kuvugwa cyane, Uganda nayo yinjiye mu bibazo bya Kongo, aho leta ya Kinshasa ikomeje gushinja ko Uganda n'u Rwanda ari byo bifasha M23. Uganda ijemo ku nshuro ya mbere, nayo yinjiye muri ibyo bibazo, aho mu nteko ya Kinshasa cyase mu nteko ishinga amategeko ya Kongo harimo n'undi wavuze yuko umuhungu wa Museveni ko ari umugambanyi, ko nawe rwose ari
yifatanyije n'u Rwanda. Turaza gukomeza tubaha update zigiye zitandukanye. Ni Paradizo TV, niba utarakora subscribe kore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda atukugezaho. Muhorana nande na Bukarifu, reka tubonane ubutaha.